Ćao drugari! Hvala što ste posjetili moj kanal. U današnjem videu ćemo da napravimo 3 prelepa suncokreta. Ja sam koristila razne materijale da bi ih napravila. Ok, za prvi suncokret, znači koristila sam drvene latice koje sam obojila u žutu boju. A onda sam koristila prave semenke suncokreta da bih stavila u sredinu i onda sam zalepila žute latice okolo i dobili smo suncokret. Za drugi suncokret sam koristila papirnate latice, znači od žutog papira iseckala sam latice koje sam lepila u krug i to sam napravila kao duplo. A onda sam koristila male crne mekane loptice i njih sam stavila u sredinu da bi predstavile kao semenke. I sad za treći suncokret koristila sam rolnu toalet papira koju sam obojila u žutu boju i onda ga tu rolnu iseckala u latice. Onda sam u sredinu opet koristila semenke pravog suncokreta, a okolo sam od krep papira pravila male loptice i sa tim popunjavala te rolne toalet papira. I na takav način smo dobili suncokret. I onda isto tako sam koristila te rolne i da bi napravila listiće. Nadam se da ste uživali u mom videu i da ćete ih probati napraviti sa svojim klincima kod kuće ili u školici. Zapratite me za još lepih ideja. Ćao i vidimo se uskoro.